Hello fans of Airsoft. After a long break, we are back in the field. What I've got for you today is a little bit different than usual, and let me explain why. I've been asked a fair amount of times as a sniper, do you ever get to use your pistol? I hope that this particular video will get a definitive yes of an answer. And spoiler alert, the end of the video is probably one of the most wholesome interactions I've had so far on the field. Enjoy. Ира! Видишь? Дави, блядь, гир! Курва, сколокутый, блядь! Нет! Ебрака не сову шлясать, блядь! Аня, ты сама жаль. Он как-то сериал выйдет. Молодец ты, курва, блядь. Блядь, бачкантура, ты кому-то на томату, на. Не реке, где я там палалку, на. Реке идет пронать. Ну, супрани кончилата, ты такое. И там все рвело будет просто мать. Какого ты на саудику? Блядь! Там как будто дает на сало. Делтона? Ой, знаешь, нет. Нет. Hit, nice shot. Nice shot. Hit, молодець. Čia daug jūsų pasiėmiau su savim. Čia kelis mūsiškius nuėjome, čia kažkur netoli priešais mūsų yra priešas ant visai kalnelio. Jau nuo sienos nuėmiau.
Aš noriu pabandyti su snaiperiu. Imk. Mat sunkus. Gali šaukti. Šauk, šauk. Noriu ištaisyti. Į petį įsiremk stipriai, žiūrėk. Dar. O, dabar į priekį. Šunuoli. O, užtraukiai, dabar į priekį. Viskas? Patiko? Aha. Gerai. Ja. Aha, jo, žinau, jis truputėlį. Bet šaunuolis, labai gerai. Aš ir noriu būti kamufliažinis. Taip. Užsisakysiu. Užsisakyk teisingai. Tu iš to, dar mažas sudėjimas, tai ten iš to nesimatysi po krūmų palindęs. Labai gerai. Nu ką, einam į priekį? Pajudam šiek tiek. Iš lėto. This entire interaction was so fun to me. I was literally watching it with a huge smile across my face. To the parents, apologies for the extra expenses that year. I hope you enjoyed this video. Social media links are on the screen. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. Cheers!